Halo, assalamualaikum. Teman-teman udah pada mandi belum? Aku mau mandi, soalnya udah pagi, biar badannya segar. Tapi sebelum mandi, aku mau baca surat Ad-Duha dulu. Ad-Duha artinya waktu duha. Ad-Duha surat ke-93. Ada 11 ayat, diturunkan di kota Makkah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'ahwa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim.